clear tu le ngai khatu zong zong te in zawain chibai ka buk chewa du sang sang ber ka hlan bok chewani ole tun tuma chuan mizo official chanelin Hriata chang te akom na hi kan ngai thla ho lenga heta hian Aizawl western bypass road chung chang an khel na ania kan ramta na mi thanem ngai tak tak te tong kam ngai khak hi aman la thin em a tin chu mai ba ka hemi chung chang a hian mi thanem ngai tak tak kan environmentalist te chuti ang chuan an tong kam te po kan thria abikin Ruatfela Nu te po an tong kam kan thria in karinga ole eng poni se tun tumbi katan chuan Hriatan piwan ram chuang i malak na ti mai ta ila chu toy te in aron react zuaya chulai big te chu kan thlirin kan ngai kha ho don ani ole tuna ilo ngai kha in ilo thlir hawang tun tu ma chuan topic dang dang hlek kanan ti don ani ai Hriatan en bok khian kanan soi du chu ai Tunlai chowa Mizorama te po nianga hun sang sanga te po ni thawa environmentalist hote non large hozel boka chuti rural development na sa thagina kal muk boka Tunlai hian thu in chu de te po ni na langa chunglai te chu kanon react ti de udo react pa de ura min gan ti lokanga epon zonan zo tu te po kan ya chu Mizoram tuna project kan nei to chunga lian ber mai chang vai bel che zanga man lai mai ania e project hi PM Divine scheme hoi mi ania construction of Aizawl bypass on western side ti ania chu khu ta si muya changa mo lung thu dai ron chuak kongso ania tuna en khoi me kania chu ti lai chuan hemi chung changa hian thuleng wa katama uwan nei thanga wan chong special report ate po kanan muin kan ringa iwanam chuang i thin rim in shok salai te po kanan muwa aeng po chuni sala Mizoram PWD hi andem umem tilai te po anan soive bokanga in kan environmentalist so te hian ti diklawan neyem nge kan fak jok don tilai te po an soitura te po ngaila tun hen ni ta kan forest clearance la pending anti Mem. Forest clearance pending amaro chu an mani department lama tanga kan han zo kan set na chon riverine tuna anni alignment a chon anni alignment a chon heta ingeni aron santo wangin riverine forest tak area kha chu kem vel nga bak omlo ni kem somni chung amoni kha chu forest clearance ngai lo ni ta ni chu han ti chon tu na kan buina lai berta kha chu pi wanam chung ite pu wana ta wina anjuk boi pe kha chu environmental aspect ni ta ni bol lo pai kha kan sei lenga a full khan ke en lowa masak toy te real sense pi wanam chung ang lai kha bai ho ne na khan ka rong kal lengai lo siam than lo chon i kem ka halang i miet mi ni tu na ka sei du zo ka chu central way me ni na mo ZPM thalai khoi tu te angina mo party angina mo kan endik ve duwa kan kongania central poisa mani sel kan kongania kan endik hi kan interest ve ngai ta ni chumi kan endik don jung ka sei chu ZPM ngai da na mo bandam chung te ngai da ni na mo anlai don lo original DPR kan i ve ngai kong ien don ring khumi simui tanga pe nga ingeum 7 to 10 kilometer ingen design tikha Mizoram Pinulin approve to put a car in a loan each one, my dan save it to my inilo. We wanam chungi kala, no, but on low payer, more people wanam chung doing low tier, Rakvokan Jimlo. To one Casefo to Central Weme, a pocolo savage, because to freight to the polo fund there too. So Carmalak can end it done in each one. So Carmalak to Ratana, Poisan on Sanction Makan estimate plan and estimate on Tani to DPR the Pontibuca EPC more that one. No. Chu tiang chu company kan siam ta thlapani chon EPC mo ta chon a special tak na em chu tun ma revised estimate ka omthiang to lova company khan achang tu khan aron invect to a en khap nuwa confident estimate DPR siam chu wangin revised thiang to lo tin asap zo nuwa tho zo nuwa kumwa maintenance liability period anti komleta chu wangin heta hian ingene build well how in original an alignment akha tunan thotok to long kan thak ngai wang kan boy te dewani mo chu wangin EPC mo ta chuan ngai dan lo thor be thiang lo
tuna po ka sei fo money pon hei ka longai to ve thoba an engineer consante mak disposal scheme ko nge nem ne te tudem chon je tu pi wa nam chung ta mo tu xyz po kan lo endik ve kan lo tu ve ni pon khue nge an site selected site ka khue nge ta kan cubic meter ang za nge dam the yan man ngai chu mi cubic meter ang za da cho tinge an tiluang top don nge wall and siam don nge bench and siam don nge plantation and proposed telam ti thleng kan thret pi ve ngai ta ni chu ban kan ngai dan ni lavin DPR approve DPR kha kami contract na thelu ha copy ni ve ngai chu kan sei du zo ka chu public property te lo nia tu na chon he han tenga kan ti boi chon an machineries thok thei lo kha contractor chon due to public protest due to atenga kha bill ve mak don chu ta ka chu aboi thak don ta na ambuang don bokta tina ni ta a in PWD officer than khat kan zot sina hemi chungchang a hian tin gabian wal chungchang a te po gabian wal te po siam lo ang deu ta kan special report a khan an soi lang deu emo kan tia kala e khan gabian wal te po an siam na sat ve thu te thei ching chin a chuan min hrila an soi du za ya chu disposal site lokana gabian wal ka sei lo engineer kan ve thota civil mining page ang luto ko 80% kani angani artwork ania kini chu blasting akan kala ani chu road le highways develop kalta bridges a gabian wall kha anda lo ti tura challenge tu chuan an working period as op ngai an engineer ta khan site engineer khan helai chu ro sur de va helai chu clear de wangai chu wangin helai da tur kan ti khita da sok tem no site disposal site number 5 khaju lu khoiri lovila ten ada da sok tem ati theini chu wan per wanam chu te en anga 6 a turania 6 sala 7 lo 10 lo ti te khaju pi wanam chu te ho thuin an thok don lo contractor na thodan tur chu poisa senklem bersi moro chu plan and plan estimate approve anga thosi khat na ni tani chu wangin answer zo to ani lo chu answer zo to completion certificate an la to a bilan la felvek to ani lo chuan he hin la ti lo chu tingot kha advance la to kum sang ni la som ni pre a zo tur nia sang ni som ni pasal kum to wa lo ti tur te kha an la ti lo ti sangot kha dik lo ko ten ya thil boi thak ke thiam te or thiam be thil boi thak de mai om chu la ya hian mania PW officer pakhat nei kan ko ma an ro ti ha tu om ve thawani nia mizoram chu kan hria tlang ram lo nia disposal site chungchang a te po approval te pon lo diun samun som ni paruk la ya an lo di la ni amar chu helai hi tun thengin approval an la mutat lo wa mizoram sarkar tang nge ka khelo wa chu tuna mual lung thu a chua lung phun peng thla mual lung thu tung lung phun inkar tuna an lai me kong te po no chungchang te po kan moin kan ringa puwana report a khan khamia khan gabian wa siam ngai mi thei mi lo na mun o ilut tuk tang ram sia aum boka tin khami enge disposal site tam takhi mi malin an lo phal bik lo ni an ram rem chin lai te phei chon an phal mi lo dia khami ni sia ka intin nge ka lai khan leivung paina dik lo chungchanga te environment ti thalo zong anga thila kaltak sia kan thila buai chho de ta ning ria kan siam mi po ga ron tong chu ka helai hi anti process enge ti chi nge niang ti lai kha nangman min chang thei hai khamo tun khe sa chuan original alignment kha lui kama kala reserve riverine reserve forest wagin ani sun chowa klema song 2 kilometer linga bel chu RRF ala thoba abak song ka chu anje theita tin mimal za chuang maram za chuang be don tani chuan an ti han tianga ta khanin an land acquisition process aka ani ramlak akhan mo khapo kha forest clearance ala nei lo bang khan chiang palwani chu ban mi zo ru takin local takin ala berema lo ti ve photong on kin am feldoni o antia kan then om te chu inti dan a changkang bi kini changkang bi tang a try chotani chu ban kan engineer ten engineering skill I mean negotiation skill kan ei photang ai ta ni boi thak je chu mirama chuan riverine forest develop bon boi velo ban la topa pon compensation and pen aquera and ramani top and design ROW antia right of way right of way khani to right of way chung han design tani tu na hin khas phat ka sei long bak to nga khen case kan boy pi vene district kota
จะตัดจวนชิวะเลยขันจังตุขันเลยข้า zero effect ตัว drilling ตัวปฏิตัวเลยข้าสักตังอินอัน DPR อันเจ้ากันนี่มาเสลีนน้อยลุตุกะจนบางคันที่สร้างบ็อกเซียอาชิมตานี่จนอันนี้จน right of way ช่วงกันที่right of way ช่วง activities กันเนี่ยพอนักกันนี่แล้วอาชิมหิน natural disaster นี่แต่กันนี่ no อินไลสร้างลุตุกะ technical ลุตุกะ stable ลุตุกะอินไลอาทั้งอ่ะ retaining wall CMI อ่ะ neck ข้าอินดูฉันปุ๊บไปเฉลยบินดูบ้างจูฟังกันที่enjoy ตัวนี้กันที่เวทานี่จุดกันสวยดูเลยแต่ก็จูไปชงจังค่ะมิจะทักดูไม่จูอับบุลมีติค่ะ royal stack บูร์นี่เลยสิ่งที่สังเกตอวิสีรำคัญเราอินสระนี่จูวิสีรำบางครั้งเราไปที่เวรมั้งท่ามาเสกกับผู้วิสีรำมิเสียหัวนั่นตานะวิสีเป็กเนี่ยบุลลไปนั่นตานะเป็กอินเลยเนี่ยมีเราสุดเวริงก่อนแต่ถ้าเฮลไม่ได้กินจวนนี่จู่ว่ากันรำมันเนี่ยไปรอทีมาไปสุดที่มันกัดเที่ยงเรากันรำพวกกันพาสปอร์ตเองตั้งกันในที่กันนี่เชื่อไงจวนไปเลยว่าจู่ดีสิกุดนี่แหละตานี่ emergency ไปไงตาบิสินโอเคพัฒนาเป็กจวน on emergency basis this much of volume this volume ไปเที่ยงนี่ที่จนไปตากินนี่จู่พี่วานรำช่วงนี้อันไปนักลุตุกลุยบุลันไปลุยที่เชียนที่ตักอาศัยเชียนชวนcompany เทียมเราไอ้ไม่นารำนี่ดูที่เทียมเราก็รำน้อยขันกับมันก็มันเทียมจบไปรุ่นเดียวเจ็ดตะการชวนกันอินจิเนียร์นักอินจิเนียร์นักสอดให้ทีเราเนี่ยตัวนั้นกับเบนวอลที่เซลล์ตากับเบนวอล one of the most primitive method เลยตัวตัวเบนนั้นมีที่นั้นอัดเบนนักทำนี่ถูกตานี่ทีมอัด topography ที่พอ develop ง่ายอินจิเนียร์ทั้งกันนั้นเป็นกล่าวเสียไปจูdumping side นะคะมักเดี๋ยว disposal side นะคะตามคลูร์เลวินเลียนเดวินเสียมิลาข้ามีเลียนนักขัน restaurant น้ำหุ่น restaurant เสียมนั่นตัวเต้ food self ตัวเต้กัน develop ตัวจอกโดนล้อมีก็ติดตามนี่จู่กันชวนเองจู่วางให้ตัวน่ะกันเสียจอกเลยแต่ก็จู่เอา project period แต่ก็ส่งมาไปชวนโลตีบวยโลชิมเมียจ้าจู่มีหนูว่าบินนั่นละก็ maintenance liability period ออกมาbank guarantee อันนี้ทั่ว performance bank guarantee ไปสั่งด่ากันดูนี่ชวน disposal ละค่ะอะไรจังขังตกลงนี่ปุ่น80 เบลล์เราเสียกันที่โดนนี่จู่วันสังนี่เปรตกุมโตปะจู่ตัวรังไอ้ลายะสังนี่ปังอาโมเวล่าโลอิมลักเวฟุ้งค่ะอัฟโลกันดูนี่ชวนสังนี่เปรตตบละมาที่ได้ตัวตรงไงนี่ที่เราที่เขาสัมผัสตานี่อันที่ตุ่มเรื่องอะไรกันละวัดที่บุ้ยเวไม่เทบอกจู่วันรำกันไม่นั่นละไม่เห็นมีแต่ที่รำไม่น่ะไอ้ไม่คงทันได้ตุ้มไอ้ไม่มีที่บุ้ยเวชิมกันตัวนี้น่ะหลังปะไอ้อันนี้ก็ที่นั่นนี่ละเว้นจู่วันอีที่บุ้ยลงมามั่งอัตตะก็จนมิโซรัม PWD engineer hotel เลยข้าไม่ทอกกันพี่ว่ารำช่วงนี้ทุกคนมั่วไอ้พี่ว่ารำช่วงที่ผู้บ้านแต่ไอ้นั่นไม่เวทช่างเตะใส่โลเขียงเตะที่เวลานี่เวฟตัว engineer murmu ni lai namtro chuang in set pon bin ni lawa in thathiam ang u tin man mol to khang u lawang ke ma ni ngai dani sarkar kal lo ti ka hriat ngai ole khami chin zong kha ni mai ta sila puhriat le pumani te pahni thule hla hi angai nomin abeng war thak thin le a he construction Aizawl bypass on western side chang an soidun na po hi anin buat saina athatok hle ti a hriat theya an break dun hle in ka hria thil dang ai ro chon ke chuan ngai dan han soi vak tur pok ka hret lem lawa ama ro chu thil pakhat chau han soi ve ka du chu kan rama hian development omse kan duwa development omse kan ti ni chuan atuar tu a omero angai lo thei lo thina ni kan ram hian ma son se kan ti ni chuan thil enge motal hi chuan atuar angai thina ni hei hi zoram mi puite po in hretlang ta ila development kan hmu lawa phun noi development awma phun noi bok ni ero athalo mai thei ani ole khati zong kha tun tumatana kan ti thei lo ni le phot mai te se clear tu le ngai thatu zong ten khoi takin comment section lama in mu dan le in ngai dan te min lo share sak le liam turin in khoi na karon nge na ni like comment le share te tin min subscribe lo point min lo subscribe zel turin in tran puina kangen tak meu ani ye